Ndagushimiye wowe wahisemo PBO TV mu biganiro, ibyegeranyo no mu nkuru z'ubwenge zitwa Bwenge bwa none. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru irebana na M23 n'uburyo yemeye gusubira inyuma. Nge nitwa Paul Biri. Ikaze. M23 yatangaje kwimura ingabo zayo zari ziri mu mujyi wa Walikale. Ihuriro la FCM 23 ryatangaje ko ryafashe icyemezo cyo kwimura ingabo zayo zari ziri muri Walikale centre no mu nkengero zayo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo iri huriro rivuga ko ibi bigendanye no kubahiriza agahenge kasabwe n'imiryango y'ibihugu ya Afurika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC mu kwezi gushize hagamijwe gushaka igisubizo cy'iyi ntambara gishakiwe mu nzira z'amahoro. Umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Walikale kuwa gatatu ninjoro. Aha niho kure mu burengerazuba warugeze kuva watangira gufata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inzobere mu bya gisirikare yabwiye BBC ko kwimura ingabo M23 yatangaje bisobanuye kuzivana mu mujyi wa Walikale zikaba zashyira ibirindira ahandi. Mu itangazo ryayo kuri uyu wa gatandatu, M23 iburira leta ya Kinshasa ko mu gihe haba habayeho ubushotoranyi bw'uru ruhande rwa leta mu bice igenzura cyangwa ibirindiro byayo, bizayitera kuvanaho iki cyemezo ako kanya. Uruhande rwa leta ya Kinshasa kenshi rushinja urwa M23 kwari rwo nyirabayazana rugenda rurenga ku gahenge kaba kasabwe cyangwa kagiye kumvikanwaho mbere. Kuvana ingabo muri Walikale kwa M23 gutangajwe nyuma y'uko kuwa kabiri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye i Doha muri Qatar, bahujwe n'umukuru w'iki gihugu bakemeranya guhera aka kanya bahereye ahangaha gukomeza ibiganiro biganisha ku mahoro arambye. Umuryango w'abibumbye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha inyeshyamba za M23. Icyakora u Rwanda rwo rukomeza guhakana ibyo birego. Ni no muri urwo rwego ruheruka gucana umubano n'igihugu cy'Ububirigi rugishinja ko cyagiye gikongeza umuriro, kikavuga ko u Rwanda rufasha M23, kikaba n'icya mbere gihamagarira ibindi bihugu kurufatira ibihano. M23 yatangaje iki cyemezo cyayo uyu munsi nyuma y'uko Perezida William Ruto ubu hari nawe ukuriye umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC atangaje ko mu cyumweru gitaha hazaba inama izahuza uyu muryango ayoboye n'ihuriro ry'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri muri iyi miryango yombi. William Ruto yavuze ibi nyuma y'inama yamuhuje na Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe ukuriye uyu muryango wa SADC kuwa gatanu i Windhoek muri Namibia. William Ruto avuga ko uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango w'iterambere wa Afurika y'Amajyepfo SADC yiyemeje gushyira mu bikorwa iyi myanzuro y'inama yahuje iyi miryango yombi mu kwezi gushize Dar es Salaam muri Tanzania, hari nayo yasabye ko hagomba kuba guhagarika imirwano hagashakwa ibisubizo biciye mu nzira y'amahoro. Hagati aho kandi Corneille Nangaa, umuyobozi wa FCM 23, amaze gutangaza ko iri huriro rigiye gutanga uburenganzira bwo gufungura banki. Mu magambo ye yagize ati, bitewe no gufunga umutwe kwa Kinshasa bikabuza ikora ry'amabanki muri zone igenzurwa na M23. Kubw'iyo mpamvu hagiye gushyirwaho izindi banki na microfinance. Tugiye gushyiraho urwego rushinzwe gushyiraho amabwiriza
agenga imikorere ya banki mu gice twamaze kubohora kugira ngo banki nkuru ihagararirwe ari nayo izatanga amabwiriza yerekeye gufungura banki nshyashya no kwemerera microfinance zisanzwe zihari kongera gukora. Niko yabitangaje. Kuva imirwano muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo yakomera, banki zahise zifunga imiryango kugeza n'ubu niko bikimeze. Ibi kandi bikaba bikomeje kubangamira imikorere n'imihahiranire hagati y'abaturage ndetse no mu rwego rw'ubukungu. Iki ni ikibazo kidindiza iterambere kuko ahatari urujya n'uruza rw'amafaranga haba hari ubukene, ubutubuzi n'ubujura bwo ku rwego rwo hejuru. Mbibutse kandi ko ku munsi w'ejo kuwa gatanu AFC M23 iri huriro ryakiriye ubutumire bwa Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Al Thani kugira ngo bajye Doha mu rwego rwo kuganira ku kibazo cy'umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu amakuru avuga ko AFC yamaze kwemera ubwo butumire. Igisigaye ni ugushyira mu bikorwa, ariko ikigaragara nuko AFC yabitangiye nyuma yo kubyemeranyaho hagati ya Perezida w'u Rwanda, wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Emir wa Qatar. Naha nsoreje ngushimira ko wankurikiye. Gahunda ikurikiraho ni amakuru, ibyegeranyo na bwenge bwa none n'ubundi. Kora subscription dukomezanye. Ciao.